Wa te go neje na won so no hini bia so mu okrom ha ohine no wono so ye judge so ye ho we judge so we judge na wo yo hini judge kusuzu ka ho na constitution se na wunnim na oyi ofred say what fast somebody say na wo ka supreme court as was only appealing where they say appeal or ye judge only appealing or appealing to the president the constitution supreme court aka na wo high court judge na wo ka we agency mamu constitution na case e wo court na wa wunnim judge wunnim mra na jemi yenye sometimes what Ghana na wo koko we bu yo ho hweye na wo so wo ye judge wo kuro wa judge in partnership ya kwa ka wo bi sam say ba wo do we are lawyer wo bi kuma no ye we ha ga hwa na ne ba je wo ho abusia for mo ko reba so TV dwumadie so ai ebo so TV dwumadie and no first time wo hwe so TV na wa subscribe no like no comment no wa share dem amforo so nya bi ede ahwe e de ama me ene ye content afidin so ko din ko kakra ai bi din ko kakra bi e de afa aye ahinsem ne the way you see nipa wo kan sem bia wo ye nipa ti wo dadibia bia na wo kan sem no ahwe no kase yi mo hu de wo si aka won smesi afa because to no be no bi betimi dia kan sem de tia wa sa pepe ubeka se ne dia asem na meka ho asem e ko eye former MP MPP for former MP a itu na dia so eye Mr. KT Hammond Mr. KT Hammond e de nsem bia tudwa me ko na nam ta video so me ko hu se wa kan sem bi e de se nsem ro kan e go straight to na do ma hene se high court judge mu a wo ye ohene de nsem bi wo no mani kwan se fi wo no mu eden e ba na wo kato abonten sa pepe because when nkofo hwe wo so yesua won what you say na abide what to dwumadi kasia no we high court judge mu a enye sebe nkoda bi intensem bi ho no mu a even emra ni mu nsem bi kura na untimi mfo wano kura nkan to abonten just like that but ono de also beka nti ama papa na se papa na keka na adwene wakase na wo high court judge mu na wo butimi cancel nsem bi a eni kwase fi wonu mbakwa na wo ka nsem ni kwase beka kwa na wo ka to nsem a obi nsem a yentimi Ghana for kwentimi ka na wo ka ato abonten ene chese se bi mo ye high court judge na se mo ye wo hin po a wo di mu na se sen papa ne pese wonte ase ubisa ade ase nti na ntore bia me ka ase mi se wi ase wo nsem wo no na mo ho aye susu ka wo nsem bi wo kasa hwe won sembi ya obusi aka akosie because be kan sembi aka akosie bu nsina ko kan sembi kwasa wo ka dachi wo sa asora sem na sora se den etia wo so ati ase intinu abusua ye mo hwe ni nkonko ye nko misaketi amona so ye ni nko tie ni nsem kakra na wo kan ye de fa ye na high court judge na ndo ma hene ho nsem bi ba na ye ba ibi di nko kakra bi nko isia wa te go neje na won so no hini bia so mu okrom ha ohine no wono so ye judge so ye ho we judge so we judge na wo yo hini judge kusuzu ka ho na constitution se na wunnim na oyi ofred say what fast somebody say na wo ka supreme court as was only appealing where they say appeal or ye judge only appealing or appealing to the president na wo ne constitution supreme court aka na wo high court judge na wo ka we agency mamu constitution na case e wo court na wa wunnim judge wunnim mra na jemi yenye sometimes what Ghana na wo koko we bu yo ho hweye na wo so wo ye judge wo kuro wa judge in partnership ya kwa ka wo bi sam say ba wo do we are lawyer wo bi kuma no ye we ha ga hwa na ne ba je wo ho maybe ye lawyer did I make a job exactly no ye lawyer ye judge at least maybe a private practice exactly one no dey wo ye friend say specific ye na got na bench ye na got na bench ya was wo hwe na no ka say ye na de bia na ba pe hwe na num no kan sama ka say no kan onim kura say asma wo kan go fa asma ba supreme court ya wan ka say so wo ye part of the judiciary na oath na so wo so ya say wo ka fa supreme court o eri ba so you want him to be punished when I want to onim ne o ye no say go fa asma ba judiciary what I na onim aso wa te go neje na won so no hini bia so mu okrom ha ohine no wono so wo ye judge so wo ye ho we judge so we judge na wo yo hini judge kusuzu ka ho na constitution se na wunnim na oyi ofred say what fast somebody say na wo ka supreme court as was only appealing where they say appeal or ye judge only appealing or appealing to the president na
the constitution Supreme Court aka now High Court ya nya wo ka we against my constitution na case e wo court na wa wunim judge wunim mra na jami sometimes what Ghana na wo koko ibu yo ho hweye na wo so wo ye judge wo kuro wa judge yan punish ya ko kan wo bi say ba wo we lawyer wo bi kuma no we ha ka na ne ba je wo ho maybe a lawyer didn't make that exactly no you're lawyer you're judge at least maybe a private practice exactly one of the you friend say specific yet not got na bench yet not got na bench yeah was work na no ka say ye na de bia na ba pe gwe da num no kan sama ka say no kan onim kura say asma wo kan go fa asma ba Supreme Court yeah one ka say so we part of the judiciary na oath na so yeah so ka fa Supreme Court so you want him to be punished when I want to onim ni o ye no say e ko fa asma ba judiciary what I no mas kakum abusia yiri kokko nu man yi tin gogo anye wi na me kan yo no wan ka tumi sakete mo na kan yo ya no wo ka so ati nso udi o sika asem ti sa say ene nwanwa say high court judge mu wo kan sem ana mebu mraso me de makotum ni nyina wo ka wo bu mraso na ne timamu ni bu mraso de na abaye no so ati ase timamu ni bu mraso de pa na de baye ana so the be am kan se mi se sabi o eye nsem bi ho no ma na do ma ye mambo ntin kram be yinte wo me kasa eno no chese sabi o kasa no nche wo be kan se mi eno no nche se sabi wo ye superior te obi a wo anase gbabo no be ka bi eno chese wo ye superior te obi a no nsem bi ho no ni kwa se obi wa no kwa de e ka ho ase because wo ye wo hina se wo te kuya tuntum so wani mo nyam no sabi obi nya bi so ati ase intinsem wa meka kwa nka mfa nto abonten enso na nado ma hene de wo ye ne dan obeka asem no beka ne gidigidi wo bi sia ka asem no kwampo na sebe aye so tino abusia aye misaketi amons mo kan yi sebe yo wo dwene ho sei for odwen kire bra comment section ase wo because say wo hene pa sebe wo tie akonya so a wo sori a ensem bia na wo ka ensem ani kwa se high court judge wo beka ato wonte kwa na wo ka even court mu nsem amani ani mu sika kwa na wo biebie keka kira bonten ene me hu so we high court judge na asese wonte ase so ya me kam say na nado ma hene sebe dibira wa odu dibira wo no sebe wo animu dibira wo bia me mu obi da nti me nya afene me fafo ana camera ese menim na me didi watem maka nsem bia kirew atia no menya bi da nti saa so na nka me pese nka wo so be hwese enkonfo bi no amu ne wunam te wonu mu nante na se bibi ni a na wo bo mo baso na wo bo twunju na so baso wo bo hin David abaso wo bo hwan girls nkonfo be baso se wo didi mpanimfo atem eye na wo support no saa ne mani nyene nka wakasa te wo mu se enye se wo bi mpanimfo atem but akoye se bi akoye se dua buru ni wo hyekire na wo mo kan se ni kwaso mo ka ni woni kwaso ni mafi ni kwaso mo ka no mede wo mo ka eto abonten na saa ne ye no me saa ne ye no na enye fi na megina kire be kasa me kan nsem bia ba pa be to ne we nye sada because me si dibire bia wo me ni ho bi abrabo bia wo bo me obi da nti na me na me nti di watema se ne ni die ni ma kotoko hene me bo tumfo ni bo mama mu asen saa so me bo mi bo die me so mo so makasa se sabi wo so me respect you a lot asa wo hen pon kase a wo ye parliament wo da so asai Bono House of Chief President so nti ne be serew se ensem bi ho no mu a na wo ka na wa hwani ensem bebre ho no mu a wo ka nkofo bo be yodum later won na afere nguase aba abeka emma sebe ni munyam se bi amem ite mebo nze nkwara nkwasu ko no mamra ntie ne maba wa ne yedintam interviews ne yedi watem ne cancel ne kwase ka cho ne yedi watem emwa ana wada roma bia meka mese mesere woni di mu ara sebe ma ye mayi ntoyi ye toyi be boa ye nyina ka ye hoyi ba ko bu kam mu a emu na ye nkam mu ye nye ba ko asante ne bono ni problem asante ne bono eni asem ye ni obi ani ntokwa ye ba ko so ati ase ye ba ko efe na nsen enema ye kozo ne tafie so but say kutu say bam asante akade unya asante akade unya yese even phone ekura ne ade esisi mani phone ekuta mi ene me light ama yina asante light asante phone asante microphone mi so asante atade asante computer na mi so asante ne ye computer ai asante desktop asante laptop
Asante TV ne bɔ me hai so ate ase ni nyina efe na ano me hu ze bro ne bu ma bia be kasa wo kasa yi sisi de na ano awache bi e wo na chiri okoto bi okoye ye se asante awache ofire bu no de ye ntoma na o se ne se na adu no e ya agro nko awo nye se bi no ma nto ama no so o se se ye we ye no o se ye ne me so me yiri asante akade ne bi enti me so me asante me di asante awache abusuafo echacha ho nyina ho ye ade se ade asantofo ban pese benya sunde okro ya intimi ya ni sisi afa ha ne be de kutu afa ha ne be de ba se de ma di baby aboso ina no pe ni konde na wachi bi ya hani ko se nkwa kutu bi ni ya na ma ya chi wa ni busanse eye di be ni na le bi na mbe do fa ba de ne ye ho ye be ala asante fonko na be to aduan na mo be ya da trouble bi aduan de be nton ma asante fo ba di be je na aboso ba de kusu aboso ba di bayira aboso watani ma ke be tini kurum mo wo dua bayira ni na asante fo na wo ba di bibia aboso bibia ko nyo ya se na komodi me no pay ba ya wachi bi ha ni me ko kutubia wachi wa be busam se hini be free na ben ton wachi ni mami o ara ya mo buru ni se be di kutu se be di bam ni na be ni ndie ni bia ene bia de be so kwa na be no nkura na asante fu nsu asante fu se de be ju won hu sia na senka ye enye wotimi wakame enye atemidie na wedi wi atem na wohene na betena se na waka nsem bi na wo mafa na odi atem na nsantefo fum na bunofo asum na wiafum na mu di atem emfa sebe enkonundie bi amma emfa mpontuo bi amre wo man no emfa mpontuo no asanteman emfa mbuduma broman aya na Mr. Diade bi ewo sebe abonofo ni binom kasa they are very careful mo kasa mo pa binom so kasa sebe mo kasa jejejeje kombe ene dia obenya frimo unya hwe ere emfrimo unya bibia emfrimo me dia yese kroye eye chen se bede tie ntemo daachi obi ni wade chemu nsem penimvo ka se daachi bi asem ntini ye dokodu a ye jam ho because e kombeti maba komba kodu ani ye betoto na ye benoa ye die ase bode ase bibia tetre komba ene dia ne ye di Ghana so ati ase tie besre se mom ye nyina yenka wona nya baako na daachi asa kwa ma ne hia ni ye nchirima na eba no na o se yadwuno mo ye beye watimu aka na aka ho emfa mpontu bi ambre ye ye metima ka kire no abusia for selbika ko nya subscribe no like no comment no share man for so ye de enya bi ahwe ni so TVGH na ni so TVGH abusia ye papa Duncan Williams ye papa Duncan Williams eso so Bishop Duncan Williams sorry and also adding Simbia Tuga afa kotoko hene ho ensem no was started free sabi wo hu se nenta fidie su social media so no sabi emrante maba wone mumu mpanimfo yen respecting mpanimfo ensem wani kwanse ye fie no ba ne ye ka kire mpanimfo to ne futu se no wode mase momma yenyai na daachi ne hia ene office wo ahoden wo ye young guy wo ye young girl wosi so di panim bi atempanim no hu ne da wone okura ntonse ne di da o ma na sore da o ma na hoda otumfo nkotira ne da woni abi otumfo kura te manhia kura wonsi hoda enso bibi ni a wate won tintam no afa na wodi na tem wonya investigation na woti atem na investigation ko na abaye mpokura se no kura panim no woti pen no into already advise you to say you're very careful these days very careful these days because no me ahodo bank of force wa babuma ne bi nko yie ne that no fi se bi efi dan eni enu mu nsam kato abonten na ene ho oka kosi ye no oprezi na otumfo osetutu odoko hene ose na wotwam tumfo ko ba bi ko plane na ne man bi ne panimfo ni chance odoko hene ba ha otumfo no ose oso ba no betia no na nipa ne pese nka otumfuo no meche no se hwe me hene me kin
I kingdom me na udi me ma sante me mo na ye me king o ma sante me mo enti no me zimi na osa me tutu me na aba ne kwai mba chia no cause oye otumfo nyame kese osi di na o te di mo so we oye otumfo nyame kese abusuan hwe video nba tisia. The other day I met Asante at the airport and my protocol came and said, oh, Nana is passing by. I was at the VIP. And I asked his protocol, is he coming in or is going straight? And so he's going straight to the plane. And I said, as soon as he gets there, let me know. And then when I was coming out, somebody said, he'll come out and greet me. I said, come out and greet me. I'm going to meet him. He doesn't have to come out and greet me. He's Utumfo. Did you hear the name I gave him? Utumfo. He's the king of my tribe. My father is Ashanti, and that is our king. So you treat him with respect and with dignity. A society that does not respect and celebrate and honor their dignitaries don't go anywhere. The other day I met Asante at the airport and my protocol came and said, oh, Nana is passing by. I was at the VIP. And I asked his protocol, is he coming in or is going straight? And so he's going straight to the plane. And I said, as soon as he gets there, let me know. And then when I was coming out, somebody said, oh, he'll come out and greet me. I said, come out and greet me. I'm going to meet him. He doesn't have to come out and greet me. He's Utumfo. Did you hear the name I gave him? Utumfo. He's the king of my tribe. My father is Ashanti, and that is our king. So you treat him with respect and with dignity. A society that does not respect and celebrate and honor their dignitaries don't go anywhere. So the way I say near no kasi ya say near person others so ayo mo de senia Bishop Duncan Williams Bishop Duncan Williams wo huahua kotokohini wo jeje Asante hene so tumfo so yi saa so nke be other tribe no so mo jeje mo de so bi na aye kama fefefe enko ya temedie enko ye hwe obia jeje ne de so na aye fe ba ye enko jeje de so a say kutu say bam na afi enya problem ye jeje de so pe say kutu say bam enya hawo we ya Asante akade uni bi we Asante fufu unya bi ni Asante se ne go Asante se uni bi Asante phone me kuta me Asante ne na ye phone Asante tripod Asante light Asante computer uni bi wahwa wo de bi wahwa wo de na wo de ye wo de se wan wahwa wo de no bi wahwa ne na se nipa ne de kese a emetrante ntam so me di na tam na woni ni atemdi ndi ncha ya Asantefo se wano wo ya yesu ya no wo ya de besre se senia ye Duncan Williams Bishop Duncan Williams ne ye ne Asantefo yi ye hwahwa otumfo se tutu abi kotokohene nyame kese ye hwahwa ni saa so ne pese obi aso so hwahwa ne di bada tribe obi an hwahwa ne de na ye fe se ne be ya sebio ye ba bibi ni a ye nyi obi de mfiri mu because sebe prayer we so yi ba ko ebo kam mai mu nya ka ho na ye ba ko pepepe enti abusua ye papa Duncan Williams ne nsem a oka editu dwa na ye kohwe ede baaye no aha yenye ba ko nye watimi wakame ne hia panimfo atim di na ye ntwa so panimfo atim di na ye ntwa so memfe ni die manie ni die se no mumyen respecting panimfo social media ya papa yemfa ndim panimfo atam social media ya papa yemfa ndim panimfo atam yemfa nye mabone na daachi be sore tia wa social media da wosa no ya de bi daachi be sore tia wo nipa na woto na be sore tia wo temesren se momma yemfa nya de papa na emwa yen emwa nkiri masoso a eba obi ni ma de chiem nsem obi ani ho no ma wotirifo asem pakodo obi apene se wona be so ne nkasa bio kan da musika nyina ye ma senka ne beje zinyo sa na apene abenya nti mom yem promote de ye wo mom yem ye ni nkode ye bia ho na enye yi ma Asante man ene Ghana man nyina abusua nyam gi dwuma de chiam ye frem Kwaku Alaska
Bidding Bosia Dasene, Red was Edamamo. Pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.